Semi tangka Nobari Harchandra School yak ngobol. Judge number 2 Buddha yak ngobol. Tawuroka hai ball tangka defense kintu naitok loi phirawi tawuroka. Return khai hai bosakoi dangur ball phirawi phaibika. Judge number 7 Nobari High Secondary School ni favor ball yakmono nugui tongo lab awdi ball soite angka Nobari High Secondary School ni hanya back pass ke boni logono Nobari High Secondary School yak ngobol khasrang Nobari High Secondary School Ananto naitok lai tawurika just number 5 khasrang yak ngobol sundar pass just number 12 Pritom yak ngobol just number 10 cross tawurika kintu hai ball phirawi thang pika Soja goalkeeper yago ball kono wanana nikrei ball sangka kelai tangka sandar pass raida udi tawuroka hai tawuroka ibino yak ngobol foul banjaka unggulon semirwang somani bagoi basi kolej ko sa tawag ni bagoy box besi tawuro ka box besi ball kintu goalkeeper iya ko ball kono wanana ni krei Nobari High Secondary School ngoy hane ball soide bika left out kintu covering khemali mat ni fatar thak Ananto naitok loi pass kari ka boni logono right out di tawuroka Ojoy naitok loi head kari ka Ojoy ay Nobari High Secondary yak ngobol kintu mat di fatar ball hanya ball main taka free main taka kintu ke bakari ka tawdani khaiman jersey number 16 shoot kawani point kintu na goal kick balai nisan samuni kintu ball boni yati go kontrol naitok loi pass kari ka Buddha yak ngobol Buddha jersey number 2 tawuroka hai sundar pass made father ball thangka hanya through manka Nobari High Secondary School ningui through koguroka hai naitok loi skill khai tiga kintu sundar pass naitok loi pass kari ka boni logono kintu jersey number 12 Bikram yak ngobol naitok loi hai na ball thangka kintu tawdani khaiman covering khai hai covering khai me ball throw khai pika Pritom foul manjaka Pritom tawuroka hai right out digi jersey number 10 Nobari High Secondary School ni ngui naitok loi ball kintu hai Ojoy ball throw khai pika Nobari High Secondary yak ngobol sundar pass kintu covering khemali hai ball Pritom Sorkani yak ngobol left out ni players jersey number 10 kintu hai phaka tawuroka kintu ke player covering kheme ke benukya hai tawuro bika Nobari High Secondary School ni ngui goalkeeper ni yago ball naitok loi tawuroka Bikram yak ngobol right out tawuroka kintu jersey number 21 ibino ko nangui jersey number 16 right out tawuroka kintu bull pass khai ka hai suto pass khai bani bagoi
ball nazakan Nobari Harsandani players by Bani offside banjakan Nobari Harsandani school ni players ada ball selewi tunggu kintu handball manjaka Nobari Harsandani school ningui hai right out itu Ribika lap out itu kan kintu Nobari Harsandani school ni players kabari khaimani hai ball selewi nazakan Ojoy foul manjaka UV Nogor nengui yate kusuk lagi samani bagui foul belai ke hambai tini ni third match quarter final UV Nogor versus Nuabar High Secondary School ni match sini aro TTA DC ni Honorable CM Sarbo Fai Shokfaika bono Killa Contractor Association ni taraf theke hambai belai ke hambai thangmungo manjak phaimani bagai hai Killa Contractor Association ni taraf theke Durga Puja ni joto audience rokno jotono na hambai filhal abita ko score line UV Nogor 0 Nuabari High Secondary School 0 pre quarter final का थर्ड मैच यानी कि समय विक्रम जर्सी नंबर 11 बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी यूबी नगर का मिडफील्डर फॉल्स का इशारा नुआबारी हाई सेकेंडरी स्कूल का मैच परिचालन बेलाई का सुजुग का हमान मनीफिया सुजुग हाथ सारा खाई विक्रम के पैरों में बॉल नुआबारी हाई सेकेंडरी स्कूल का पैरों में बॉल मैदान के बाहर बॉल अभी थ्रू इन यूबी नगर का मोटी सुंदर ऑफसाइड का इशारा असिस्टेंट रेफरी ने ऑफसाइड का इशारा दिया सुंदर बहुत ही सुंदर मैदान का बाहर बॉल थ्रो इन का इशारा दिया असिस्टेंट रेफरी ने गोल किक
Nuabari High Secondary School lead by 1. Belai ke naitok lai gol rai rekha. Bahai ke jani. Lar khayi je kamazak nai nok from office of Haina Faidi. Je kamazak nai nok from office of Haina Faidi. बहुत ही सुंदर स्किल दुर्बल शॉट बेलाई का दुर्बल शॉट बहुत ही सुंदर विक्रम के पैरों में बॉल बहुत ही सीनियर खिलाड़ी बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर बहुत ही मौका मिला लेकिन मौका को हाथ से निकल गए तो इनका इशारा दिया है विक्रम जमातिया जर्सी नंबर 11 बहुत ही सुंदर सुंदर क्रॉस शायद कोई नहीं था सपोर्टिंग में डायरेक्ट गोलकीपर के ग्लव्स में बॉल Nuabar FC versus Nuabar High Secondary School ni match di sini Honorable CM Sarbu Fawans का इशारा डी बॉक्स क्या है शायद नहीं मानना नाइटॉक लाई शूटिंग खाएगा फिया टास संग इठंका कॉर्नर सुंदर बहुत ही सुंदर गलती बहुत ही गलती पासिंग रॉन्ग पास किया ये भी नगर खिलाड़ी प्रीतम सरकार इस मैदान में मणिपुर का खिलाड़ी भी मौजूद है बहुत ही सुंदर स्किल जर्सी नंबर 15 जर्सी नंबर 20 कोई मौके को चांस नहीं दिया क्लियर किया नुआबाड़ी हाई सेकेंडरी स्कूल का खिलाड़ी ये भी नगर नहीं गई बेला के मिस पास नुकजा गई टोंगो जर्सी नंबर सुंदर क्रॉस बहुत ही सुंदर क्रॉस यूबी नगर FC 0 यूबी नगर का ऑफसाइड का इशारा असिस्टेंट रेफरी ने ऑफसाइड का इशारा दिया टाइम में ठंडा प्रीतम बहुत ही फास्टेस्ट खिलाड़ी प्रीतम सरकार बहुत ही फास्टेस्ट खिलाड़ी सुंदर मिसअंडरस्टैंडिंग लाइक ए मिसअंडरस्टैंडिंग सुंदर बहुत ही सुंदर हसरंग
Belai ke sujuk kahaman mani. সুন্দর, बहुत ही सुंदर क्रॉस। बढ़िया कीपिंग, बहुत ही बढ़िया कीपिंग। यूबी नगर का गोलकीपर बहुत ही बढ़िया कीपिंग, अनंत जमातिया। विक्रम, विक्रम का पैरों में बॉल। बेलाई के सुजुग मान मानी। क्लियर खैरो का कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का ऑर्गेनाइज और स्पॉन्सर बाई का जर्सी नंबर 6। सुंदर, बढ़िया कीपिंग, बहुत ही बढ़िया कीपिंग। जर्सी नंबर 12 मणिपुर का खिलाड़ी। Additional time only 3 minutes. First up, first over take 10 minutes. School 1, UB Nagar 0. बहुत ही गलती किया, बहुत ही गलती पासिंग। फॉल्स एडवांटेज के इशारा दिया रेफरी ने। अभी थ्रू इन ये भी ना करेंगे। सुंदर पासिंग, सुंदर। मिसअंडरस्टैंडिंग। संखना नोगई मानना क्वार्टर फाइनल फॉर्मेट। संखना नोगई मानना कांटिया कामी एफसी वर्सेस तिरुपा कामी एफसी। कांटिया कामी एफसी वर्सेस तिरुपा कामी एफसी। फर्स्ट अप ऑलरेडी ने पाई ठंका फिर संग फर्स्ट अप तबक जरा नोगई मन का स्कोर लाइन नोआबारी हाई सेकेंडरी स्कूल 1 ते यूबी नगर एफसी 0। मैच ऑफ द ड्यूरेशन 35। बाहायनो सी थानानि बागै यूबी नगर एक्स ताई नवाबारि हाई सेकेंडरी एक्स होइना गरबे आगोै दंजों जों नुग्लाय फिनाय ताई दितो बखा 35 मिनिट दर्शक गायनाय जतन hari hari sewi tangka gol chang to mane kintu hari hari chance sunuk hat chara khaibika UB नगर नेंगoi balani chance to mane kintu wari wari khaiyoi bob thero khaibika balani sujog kintu hat chara khaibika hani hai tongot aine hai thro ko rekha Vikram
yakong inangoi out thangka through 9 out ko uri pika hai ni hai no over hacha dan yakong ball box bisi ball kintu hai ni hai ball phiro be pika no bari foul manjaka no bari har center school ni thunggur দ্বিতীয় বিভাগটি 35 তাউরকা রাইট আউট দিকে হাই হাই তাউরকা জার্সি নাম্বার 20 তাউরকা কিন্তু হাই নে সুন্দর পাস না টুকলি পাস करके खसरंग yang ngebol itu goalkeeper save hôm nay này tôi coi tàu được ka right out đi khi được foul मन रखा just number 7 boxnya tàu được ka suza goalkeeper ya gobal kuna wana nani kerui hai này tôi coi head robika Ojoi khasrang sundar pas mas marah pas kai tongka raja uri kita uri ka jas nomor 20 anando khari tongka kintu hai anando yak ngobol anando kintu kabari khai mane hai bol phiro bhe pika bikrom yak ngobol bikrom सुंदर पास ना तो मास मादो पास खाई दंका किंतु बल कुसुगो तौरी पिका हाय अजय बल फल्स खाईगा किyak ngobol ना तो कोई तौरी का सुजा गोलकीपर यागो बल कुनन वाना नानी करी disconnected अनंत ना तो कोई डिफेंस खाईरोगा सुंदर पासी बाउंस bisiu tahu doka kama belanya wana masingsa tongmani wana singsa tongmani kintu hanya hai rombe kick tahu doka khasang yakong ball pas kai doka hanya hai tahu doka kintu কোনো প্লেয়ার কাভারিং খাইবে নেবে ওই বল সুজা গোলকিপার নিয়া গো ডিফেন্স একদম দুর্বল ন যেমন ইউবি নগরে মুই সুন্দর পাস নরমাল হারচন্দ্র জার্সি নাম্বার 10 জার্সি নাম্বার 6 লেফট আউট ni plan naik tok lento udah kita sudah goalkeeper niya go ball goalkeeper tas kay mani bagui foul sudaka ball lagano hai ball throw phai pika khasang yang ngebol Yubi Nogar khasang nah itu kalau box besi tahu dah ka goalkeeper sudah goalkeeper niya go ball kono wana nani kerui jersey number 12 hai tahu dah ka kintu teman-teman kaiman Sito minyak ball kintu hai ball abang defense kerak no body hard sendiri tahu doka hai kintu bar ni shoot kai ka kintu ononto golong talcha kintu suluk to mani ojo niyak ngobol kintu tutan to save balen chance to mani kunta kintu hai ball
Pirog Pepika, UB Yakung Ball, UB Nagor. Bull pass. Draft number 10. Left out player, Dutanto player. Nobody. So Dutanto high ball Sri Lanka kintu draft number 10. Kintu Suzuk kaje bhanai walia high ball Pirog Pepika. Balai Nissan Stomani kintu hai niyak kumpul kintu tahu kalau pitum kuno kaju penang manyak ko defense naik ko defense tahu do biga hai khasang sundar head boleh bawa. Foul through Mandaka, jersey number 9, nobody. Hanya ball, kintu hanya ball Pirog Pepika, foul play receive hanya ka nobody Harchandra jersey number 10. Sundar pass naik tok play ball skill khai langka. Nobody Harchandra school ningui Sundar skill naik tok play thungi dong Sundar jersey number 10. Sundar pass Anando hai crossing khai roka Pritam Sarkar kintu suzuk kaje pulungi manya jersey number 10 nobody Harchandra school ningui Dutanto shot Late passing. hai toiro ka box pushing Sundar heading naik tok head khai ka buddho Bigam niyak ball Pritam hai ball soi di biga left out di player Pritam toiro ka hai foul banyak pika Redal nugui manka UB Nagor Sonno nobody Harchandra school 1 belai din guruত্বপূর্ণ খেলা দ্বিতীয় প্রকরণী খেলা পাইতে নিয়া গোল চন্দ্রগুই মানকা নবরি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল 1 UB Nagor Sonno Noyan peluk ini. Injury time tie 4 minutes. Injury time tie 4 minutes. 4 minutes. Naik tok lay tau dokar. Kita hai ball. Speed guru. Hai chal. Kita Ojoy
hai foul man Malah distal itu. Allah. mai to goi to được ka hai heading khai pirok pika Kayak setu. Ayo defense kami lemah free ke tunggu lah lemah. Aku buat tension free hai. Ini Borong nggak selain ini. Mui tongka kintu jengnugui panka Nobar Higher Secondary School 1 Yubinagar Sonno. Hai ball through Viveka Anunto. Kita maya. Asal biasa cinta maya. Asal orang harus. Maka saya akan ini. Yang lihat ini. Hai 3 main ka just number 12 Nobar Higher Secondary School ngui thor chai ga hai to go khasam na gol chal to mari kintu hai gol ngui thangka last minute ni mathai Nobar Higher Secondary School hai goal roi robika 2 sona goal bai ag goi quarter final thunani jaga snamui tongka tai srapsa tai কয়েক মিনিট দর্শক রোগ আস্তে আস্তে পাশে ওই ঠাউই টঙ্কা প্রীতম তাই কয়েক মিনিটের পর 2 গোল লগাও সরব নানি কল্পনা বাইরে ওই থাকছে থাকা তাবগলে ডিক্লার খাইমানকা নবারি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল 2-0 গোল বাই ইবি নগনে মেচমই বরক সেমি ফাইনাল থনানি জায়গা সুনামই নাকা